Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Yadillati bendiciashpa ayudashpa katichun kikinkunapa kawsaypi. Katinchik kunanpish imashina tentacionta mishanamanta yachashpa. Chimborazo markamanta, kaytakiwan shamunchik, tukuy uyaqkunapa. Kusi. Kusikuychik tukuy shunqumanta. Suma Jesucristo, kanjatami takihkuni, yukata kuyas kamanda, wani madrakis piciskan, iwinyay kausaytami kuskan, katong kuya Jesucristo, yukatu kuy kausay kama, kanjapa kausasanini, kambar magipicariway, jaki kunachaya mopi, amata sakiwang gichu, yukata kispitsi Jesus. Jesucristo, kanjatami takihuni, yukata kuyas kamanda, wani mantakis piciskan, iwinyay kausaytami kuskan, katong kuya Jesucristo, yukatu kuy kausay kama, kanjapa kausasanini, kambar magipicariway, jaki kunachaya mupi, amata sakiwang gichu, yukata kispitsi Jesus. Ama kungarishun, tentación ka allichishkami kan, dañuta ruangapaj, llakichingapaj ñukanchik kayamincha kausayta ñukanchik familiata, ñukanchik krinatapish. Tentación ka allichishkami kan, kikin ñuka, ya Diospaj munayta ama pajtachichun. Kikinpaj kausaypi Diospaj munay, Diospaj propósito ama pajtashka kachun harkangapaj. Tianmi tentaciones, ñukanchik ministikunamanta, chaymanta rikurkanchik, ñukanchik ministishkakunata hapingapaj pajtangapajka imatapsh ruanchik, pandarinchik, Diosta kongarinchik, Dios mandashkakunata fakinchik, mana Dios pikrinchik, mana Dios pi confianchik, ñukanchik kikin makiwan allichishun ninchik ima problemakunata, ima ministishkakunata. Sakishpa Dios mandashkakunata.
Sakishpa Dios imalla yachachishkakunata, mana alli aqllashkamanta, mana alli imatapis rurashkamanta. Chaypa washaka rikurkanchik ñukanchikka yuyanchik, y Dioska kutichina kan ñuka munashka shina, ñuka nishka shina, y Dios ñukata huyashpaka ñuka kambak churi kajpika kayta ruri, chayta ruri y kashna runakanki nishpami ninchik achkakuna. Yuyanchikmi Dios kutichina kashkata ñuka yuyashka shina, ñuka munashka shina, ñuka imanishkata runa kashkatami yuyanchik. Chaypa washaka yuyanchikmi Dios ñukataka perdonanalla kashkata, paypak churi kani, paypak ushushi kani, Dioska perdonangallami. Imata ñuka rurpipish. Ama kungarishun, y Diospak churikunaka, Diospak wawakunaka kanchikmi sirvingapak, ayudangapak, mana ñuka nishkata ruachingapak, ñuka munashkata Dios ruriningapak. Chaymanta ministinchik alli yuyarinata, samarinata nitukunchik. Ama tentaciones kunapi urmangapak, ama pandachishka kangapak. Chaymanta kunan rikushanini mana chayllatik y mana astawan menos chukan nitukunchik Diospakta runa Diosta sirvina. Tukikunami munanchik, tukikunami gustanchik astawan paktashpa katina, astawan wiñarina tukuypi. Mana munanchikchu chaypi sakirinata harkashka shina. Tukikunami astawan allichinata munanchik, tukikuna astawan allita rurasuninchik, imakunapi paktasuninchik, astawan chariyasuninchik, tuki chaykunata munanchik. Shukkunaka yuyanchikmi utkashpa imakunatapis allichinata. Shukkunaka imata kallarikuna kanchik, imata wiñachikuna kanchik. Shukkunaka mana paciencia charikuna kanchik, imata paktangapak nachu, imata rungapak astawan mana suyasuninchik, astawan paktasuninchik, iglesiata ayudasuninchik. Astawan tuki imapi ñukanchik alli kasuninchik, wawakuna, trabajopi, ima ñukanchik kawsaypi paktana kusa warmikuna tuki. Astawan tikarin wakin warmikunaka ñukanchik kusakuna kayta chayta rurashun tangasun nijkunapi shina kan. Ñukanchik shungupi, ñukanchik yuypi chay paktana yuy, astawan avanzana yuy tiyan. Chashnami Dios kikinta ñukata rurashka. Y a Dios man rikchaqkunami kanchik. Y a Dioska munanmi paktanata, y a Dioska munanmi wiñachun tukuypi. Dioska mana harkarik Dios chukan. Dioska kuyurikuk Dios mi kan. Dioska paktakuk Dios mi kan. Dioska paktak Dios mishak Dios kashkatami ñukanchika rikuytukunchik. Ima mana tiyarka, pay rimashka shimikunallawan sukta punllapi tukuyta rurarka. Tukuypi paktana yuy munayka Diospak shungupimi kan. Ñukanchik familiapi astawan alli kana. Ñukanchik wasipi astawan alli kana. Ñukanchik yachipi astawan alli kana. Negociopi astawan alli kana. Tuki chay alli kana yuyka Diosmantami shamun. Pero shina kajpipish chaypimi milli diablo Satanás ñukanchiktaka pandachi tukun, tentashka kay tukunchik. Wakin rato ñukanchik kawsaypika charishunmi shuk oportunidad imapi paktangapaj. Astawan allimi kanga. Ñukanchik shuk cargo munchayana, ñukanchik shuk ima puestopi yaykuna, ñukanchik shuk hatun alli negociota ruana ima charikanga. Shuk hatun oportunidadta ñukanchikman rikuchitukun, paktangapaj, wiñangapaj. Pero chaypimi shamunga tentación, asha minutuskunata, asha punllakunata, asha killakunata, saki krikashkata, saki kambak principios, saki Diospaq shimita. Mana rikuq shina tukuy, mana yachaq shina, mana uyaq shina tukuy, saki pasachun mana allikuna, saki pasachun chay injusticias. Pero asha punllakuna kamalla kanga, pero chaymantaka ña astawan kanka alli puestopi kanki, astawan gananki, astawan hatun cargota hapinki. Chay shina tentacionesmi shamunga, material partepi rimashpa. Ashita ratapish Diospaq principiosta, iglesiata sakina, chaymantaka ña chariyashpa astawan hapishpaka ña katingillami. Tukuykunami chaylaya tentacioneskunataka charishun charishkanchik. Wakinkuna chayta parlaytukunkichik, shukkunaka kay rato chari chayta pasakunkichik, chay shina kawsakunkichik. Diospaq shimi Biblia manta rikukpika allika kanmi, yachachinmi, rikuchinmi, ñukanchik imashinatik chay shina tentacioneskunata mishaytukunchik, imashina chay tentacioneskunamanta lluqsitukushkata. Rizashun ya Diospaq shimi kaytanin. Chay washaka diabloka shuk hatun urku hawamanmi Jesusta pusharka. Chay hawamantami kay pachapi tiyaq tukuy llaqtakunata, chaykunapi imalla tiyaq munanakunatapish Jesusman rikuchirka. Chaykunata rikuchishpaka, pambaman kumurishpa ñukata adoraqpika, tuki kaykunatami kanman kusha nirkami. Shinanigpimi Jesuska kashna nirka, Satanás, kaymanta anchuy, Dios killkachishkapika, kantamantak Diosata kungurishpa adorangi, pay munashkallata rurangi ninmi nirkami. Tentacionka shamunmi shuk sumak oportunidad shina. Diablo kaypi Jesucristo shuk oportunidadta shina rikuchirka. Shuk hatun yuyta rikuchin. Rikunchik chayka mana chikan chukarka, y a Diospaq plan, y a Diospaq munimanta, y a Dios charirka chay plan Jesucristopaq. Jesucristo kanakarka hatun mandak tuki kay mundo tuki kay pachapaq. Autoridad kanakarka. Pay hatun mandak kanakarka. Chaypaqmi y a Dioska Jesucristota kay mundo kay pachamun kachashka karka. Jesús yacharka chaypaq shamushkata. Kay mundo kay pachapi hatun mandak kanaman. Chayta pay hapinalla karka.
kay punllakuna imapi hawalla sumaq rikunallami kan chikan llaqtakunapi imashina kashkata sumaq alaja lugarkuna sumaq kay pachata rikunalla kay satéliteskunamanta ima fotokunata lluqchishpa rikuchishkakuna kan imalaya kashkata llaqtakuna chaykuna sumaqmi kan hadin chayshina chari rikuchirka Jesucristo musu hatun lomaman apashpaka kay tukuy kay llaqtakunata chayta kanman kusha nishpa inkitarka. Chayshina llatik kay punllakunapipish oportunidadkuna shamun tiyan achkakuna ninkuna kayta Dios nirka kay oportunidadta ñukaman kushka Dios manta shamun nishpa ninkuna achka chinalaya oportunidadkuna rikurikpi shamukpi. Ya Dioska llukshichun nin ñawpakman ya Dios bendiciasha nin pastor ñukaman nirka kanka bendiciashkami kanki chinakakpika kay oportunidad tiyan y chay ñukapak kan nishpa chaskinkuna kaymi ñuka kawsaypak oportunidad sumaq alaja rikuri y kayta pudini kayta chaskitukuni kayta munani chinakakpika chaskishalla nishpa chaskinkuna hapinkuna chay oportunidadkunata. Pero chinakakpipish allimi yurina kanchik. Kay verso 9pi rikunchik shuk chakiñanta shina rikuchin ninmi milli diablo Satanaska tukuy kayta mikusha kumurishpa ñukata adorakpi. Kishpichik Jesucristo kay yacharkami hatun cruzman rina kashkata. Ya Dios kacharka payta kay mundo kay pachapi mandajkachun. Pero shinapish Jesucristo ka puntaka sufrina karka, llakita apana karka, wañuna karka, y chashna payka kay mundo kay pachata paypak makipi charingapajka. Shinapish rikunchik milli diablo Satanaska shuk chakiñanta rikuchin. Chaylaya yuyllata tikun. Rikuchin tuki ayllu llaqtakunata nin tuki kaytami kanman kusha, pero chaypajka ñukata adorna kanki. Ama sufrichu, maytati wañukrinki, maytati llakita apakrinki, ñuka kushallami chaytami inkitan, chayshinami nikun. Milli diablo Satanaska chaylaya yuyllata tikun, shuk chakiñanta rikuchikurka. Nikurka mana cruzpi wañunamun rinachu kanki, maytatik sufririnki, sufringa mari kanpak mama, sufringa mari kanpak yachakukuna, maytatik tukuykunata wakachingiri, mana tukuy chayta pasanachu kanki. Arrepentiringillami, perdonta mañangillami. Ñukaka hashtawanpish kay chakiñanta rikuchikuni. Ñukata adorana kanki, ashitallata, mana ñuka tukuy tiempo, tukuy kawsay hashtawantik nikuni ñukata adorachu. Ashitallata, ratitullata adorachun nini. Chaymantaka ña kanman kushallami tukuy autoridadta. Milli diablo Satanaska mana ñukanchiktaka ningachu kanka satanista tukuna kanki. Mana. Hashtawanpish ningami pichka minutallata, shuk horallata, shuk punllallata, shuk semanallata, asha killakunallata. Chayllata saki kanpak principios, chayllata saki kankrik kashkata. Fichillata mana rikuk tukuy. Chaymantaka ña hashtawanpish hatun cargota charinki, chaymantaka ña hashtawanpish hatun alli sueldota charinki, ña tukuy autoridadta kanman kusha. Y hashtawan kay shuk ladowan pasashpaka ña hashtawan gananki, hashtawan kullki charinki. Chashnaka iglesiatapish ayuditukunki. Ashitallata, mana tukuy tiempo nikunichu. Ama yalli mana iglesia solo pesusta ama chay fanático krikaychu. Dios kayarkami kanka kacharishka kawsayta charichu. Mana yalli mana religioso kanachu kanki. Shuk ratullata mana dañuta rungachu. Chayta rurashpaka hashtawanpish kanka alli puestopi matiyarinki, alli cargota mari hapinki. Kan nishka puesto mari, chashnami inkitanga, pero yachankichikchu uyakuna. Chaypajka ningami kikintaka upallana kanki, mana rikushka shina tukuna kanki, llullana kanki, krichina kanki, pakana kanki, washanchina kanki, chayta rurana kanki. Chayta rurashpaka kan charinki kay puesto. Satanás nirka Jesús shuk ratitullata. Y chaymantaka kanman hashtawan autoridad kusha. Tukuy kay ayllu llaqtakunata kanman kusha. Chayshina sumaqtami inkitan, chayshina sumaqmi rikurinka kikinpak ñukapakpish. Shuk ratullata diablopa autoridad ukupi yaykurina kan. Achka kuti kikin ñuka uyashkanchik, rikushkanchik, o kayashka kikinta ñukata ki hatun ciudadkunapi kawsakpika almacenkuna imamanta. Kayan nin kanka ñukanchikpak alli cliente kanki, kanka aqllashka kanki, ñukanchikpak gustashka, munashka alli cliente kashkamantaka kanpakka kayta charinchik, kanpak kayta rurashkanchik. Kayta runa kanki, hashtawan kayta rurashun, kayta chayta nin, y kashna ashitawan gananki nin, achka hipawiñikunami chaykunapi yaykurinkuna, mana alli negociokunapi, ashawan rato utka kullkita charinkapak nishpa. Milli diablo Satanaska chayshina oportunidadtami kikinman ñukaman rikuchinka. Jesucristopak oportunidad karka nitukunchik. Chaypak shamushka karka. Chashnallati ñukanchikpi nitukunchik kayka ñukapak oportunidadmi. Kaytaka maytatik perdishari nishpa wakinkuna nitukunchik. Kishpichik Jesucristo tuki autoridad charin. Y chaypak shamurka. Chaytami nikun San Mateo capítulo 28 verso 17-18 pi. Ñukamanmi tuki autoridad kushka. Chaymanta kayta mandani nin. Chaypakmi shamurka Jesucristo. Kallaripi Dios rurashka runa yaykurka milli diablo Satanáspak makipi. Satanás kuytukurka kay mundopi mandanata.
Satanás kuytukurkami, mana Jesus maki pikajkunata. Chinallati Jesucristo pish, Getsemanipi, ña cruzman chayagrishpaka nirkami, Tayta amito, Dios tamañarka. Kay copa tapasana kasinchimi. Shinakajpipish ama ñuka munashka, ñuka yoshka shinakachu, kambak munay rurishka kachu nimi. Kay karikuchikunmi sinchi makanakuy, sinchi kashkata. Mana ñukanchikka, mana imachu, pichi tentación llami, mana chayta nitukunchichu. Tentación pantachinmi, tentación urmachinmi. Allimi kayta yurina kanchik. Tentación kamana, su uchilla pichi pugrilla chukan. Achka kutin, pandata katinchi, mana allita katinchi. Achka kunami ashapunja kunakama, sakishka krihkanata, sakishka Dios pagowakanata. Nishka kuna, mana tukuyti sakishunchu, ashapunja kunakama, asha ratuja, akas tukuyti negakuni. Kayta paktanga kamaja, kaymun chayanga kamaja nishka kunami. Kikinpi chashna tukungimi. Kambak negociopi, kambak trabajopi, sus cargos, sus puestopi, kambak familiapi, kambak autopi, hogarpi, matrimonio, maypipi chayshina tukungimi kikin. Kay punllakunapi hipa wiñikuna nikunkuna, kasarangapajka puntaka kawsanarij kanchik, yachangapu haber entendinakunchikchu, ama ñarinchikchu umana. Probanarij kanchik nishpa nikunkuna. Ninkuna riki ñuka kawun kasarasha nini. Pero mana yachani kawun alli apanakuy tukusha o mana apanakuy tukusha, alli kawsay tukusha, mana shinakajpika probana kanchik. Asha ratu kamalla, chaypu asha kaña kasarasunllami. Chaypimi kan oportunidad, chaypimi kan shinallati chakiñan. Ñukanchik katingapaj, ñukanchik nishkata, gentikuna nishkata, y mana Diospaj munayta. Chaypu asha rikuytukunchik kishpichik Jesucristo kutichin, y chayshinallatimi ñukanchikpish kutichina kanchik tukuykunallati tentaciones shamukpika. Verso 10 penikon, anchuy kaymanta Satanás. Kishkashkami kan, kambaj Dios llata adorangi, payllata sirvingi. Kishpichik Jesucristo kahapirkami Deuteronomio capítulo 6 verso 10, 13 kama nikushkata. Shuktak shimi pinishpaka ama kungarishun, Dios ñukanchikta kay kama apushamushkata. Payta ñukanchik adorana kanchik, mana kungarina kanchik, mana shukti Diosta charinchikchu. Misi diablo Satanás mashkanmi pakinata ñukanchik Dioson ama apanakuchun. Asha punllakunakama, chashna inkitan, asha kamallami nishpa. Shinapish mana kungarina kanchik, Dios pagllami tukuy kawsaypi, tukuy pachapi kana kanchik. Ya Dioson apanakuy, Dioson comunionpi kawsanaka mana pitirishkachu kanakan nima horas. Chaymi tukuymanta ashtawan yalli, chaytami entendina kanchik. Ningi ya Dios pakshimi kaypi, Tayta Diosta kazuchun kunashka. Kankunapak ñawpa yaya Abraham, Isaacman, Jacobman, kushanishka llaqtaman, mandak Dios kankunapak Tayta Dios kankunata chayachikpika, kankuna manapish shayachishka, hatun alli pueblokunatami hapingichik. Wasikunapish, kankuna mana hundachishka alli charinakunawan hundatami hapingichik. Tankikunatapish, manapish kankuna allashpa rurashkakunatami hapingichik. Olivos yurakunatapish, uvas chagratapish, manapish kankuna tarpushka kashpapish, mana niktami mikungichik. Chashna kashka hawa, kankunata Egiptopi watashka shina rurakukmanta llukshichimuj, mandak Diosta ñatak kungaringichikman. Mandak Dios kambak Tayta Dios llata manchangi, paypakllata rurangi, imatapish, paypak shutillapi paktachishami ningi, kankunapak llaqta muyundikpi kajkunapak Dioskunataka ama katingichikchu. Imata paypaklla kachun munaqmi, ñatik payka nina sindirik shina kankunawan piñarishpa kankunata kay pachamanta chingachinman. Shuklaya nishpaka nikun, ama kungaringichik, ñukami kankunata kay kama pushamushkani. Ñukami kankunata mana kungarishkani. Chaymanta ñukata ama kungarichikchu, ama shukti Dioskunata adoraychikchu nin. Misi diablo Satanáska pitisha nirka ya Dioson ama apanakuchun, asha punllakunapakllapish. Shinapish kishpichik Jesucristo kay yacharka, ya Dioswanka punllanta apanakushpa kawsana kashkata, mana chikangyana kashkata, mana karuyana kashkata. Chaymi tukuymanta ashtawan yalli karka. Chaymanta ñukanchikpish, kay punllakunapi ima charinakuna, ima paktanakunata munashkamanta sakishun Diosta, Diosmanta laduyashun, Diosmanta karuyashun. Ama cambiashun, wiñaypaq charinakunamanta kay mundo kay pachapi charinakunawan. Tukimanta kay mundo kay pachapi paktana mishanawan yalli kakanmi ya Dioswan punllanta apanakuna, ya Dioswan sumaqta kawsana. Ama urmashun kay mundo kay pacha yuykunapi yachaykunapi.
Ama urmasun kay mundo kay pacha runakuna yuyashkashina. Suwawami, ya Dios tamaña kashka shuk bicicleta takuchun nishpa, mushuk bicicleta takuy nishpa Dios tamaña kashka. Mañashka imana kutichishka imana kutichikpika chay wamraka suanamun rishka shuk bicicletata chay puwashaka perdón tamañashka. Chayshinami ñukanchikpi ruranchik tukuykunallati. Imatapsh ruranchik. Chay puwasha Diosta perdón tamañashunllami ninchik. Kimsa Padre Nuestro te rezasha ña alli tukushallami ña perdonangallami. Kawsaypika chashnami kanchik ñukanchikpish. Astawan tukimanta yallimi tiyan. Jesucristo nirka mana kay mundo kay pacha ashpakunata mandanata ninichu astawan ñukaka ya Diosun apanakunatami nini nirka. Chashna nikpika Jesucristo manka ishkitatikmi kurka tiempo paktakpika. Chasnallatikmi kikinman ñukamanpi ya Dioska paypakmun huchuyakpi payta mañakpi paypaklla kawsakpika ya Dioska ñukanchikmanpish bendicianga. Kikin akshangi ya Dios paklla kawsana Diospak munipi katina astawan balik kashkata kikin rikungi paktachingi paymi bendicianga, paymi ayudanga. Dioska mana runakunapak churichu, rurachun, creychun, umachun, arrepentirichunka. Dioska kashkata rurakmi, Dioska paktachinmi. Dioska pay ima ari nishkataka mana paktachingachu, paktachiktikmi kan. Ama sakichu, ama Diosmanta karuyaychu. Kikinka Diospakmun huchuyashpami yachaytukungi pi kashkata, chaypimi kikin yachaytukungi pi kashkata, pi huyashkata. Kayta nishanini. Mana Dios bendiciashka kangichu, Dios mandashka kunata fakishpaka, mana kadoshpaka. Kikin mana Diospak munaypi katishpaka, kikin Diospak mandashka kunata fakishpa ladomun churashpaka, Dios manta allikunataka mana chaskingichu. Achkakuna ninchik Diospak bendicionta. Achkakuna ninchik Diospak munayta paktachishun, Diospak munaypi kawsashun. Shinapish ninchik kay killaka mana diezmo takosha. Perdón tamañashallami. Sinchimi kan nachu, ama suktiyaychu. Imatik astawan balik kan kikinpak. Kikin Diosta sakichun. Kikin Diospak principios, Diospak valores de ladomun sakichunka. Asha punja kanashtapish, pichi minuto kunallatapish. Chay principios, chay yachachishka kunata ladomun sakinapakka, imatik o pitik astawan balik kan. Pitik o imatik astawan balik kan kikin sakishkangi Dios mandashka kunata. Asha minuto kunallatapish. Katik kutin kayshina kashpaka, shayari, alli yuyari, alli akshay, mas kay Diospak shunguta. Yuyari, tentacionka allichishkami, kikinpak kawsayta, familiata, krinata, Dioswan kan alli apanakunata, hipa punllakunata, llakichingapak dañuta rongapak. Shayari, yuyari, tentaciontani, ñuka Diosatami adoranakani, payllatami sirvinakani. Oportunidad kuna tiyakpika, achkakunami Diosta negankuna. Achkakunami sakinkuna krikashkata, pichka minutosatapish. Pero shina kajpipish ñuka munani, chayshinata kikin pasakushpa, chayshinata kikin charishpaka, cierto mi kan trabajopi, negociopi, amigokunawan, risishkakunawan, akllanakangi, yurinakangi kikin. O empresapak, shuk negociopak, ukupichuyaykushaningi, Diosta kungarishaningichu. O manakashpaka, Dios paglla kawsashaningi, Diosta kasushaningi. Chay rato kikin yurinakangi, pitik kangi, pipaktik kangi. Chay rato mi kikin yurinakangi, kishpichi Jesucristota katinata, o manakashpaka kay mundo kay pachapi nishkakunata katinata. Ñuka munayman animachiman, ya Diosta kati, ama kay mundo kay pacha tiyashkakunata munaykunataka. Kay mundo kay pachapi imalla charinakunata kunan paktasha nishpa, chayrayko chaymanta ama sakichu, ama cambiaychu, wiñaypak tiyashkakuna, wiñaypak kunawan. Hipa wiñi, musu, casadukuna, yaya mamakuna, chayta apanami kanchik, chay tukushunmi. Mana chayta ña pasashka kashpaka, shamungami kikinpak. Kikinka mana rikuytukungichu ya Dios kanpak imata charishkata, imata ruashanishkata chay rato. Kikin sakingi valores, kikin sakingi ya Dios mandashka kunata, kikin sakingi ya Dios taladoma, mana rikungichu Dios imata kanpak charishkata. Chaymanta kutin tentación shamukpika, Dios pagman huchuyay, Dios tamashkay. Imashina kajpipish, Dios picharirayay. Ya Dios mi rikunga, ya Dios mi yachanga. Ya Dios pi krishpakati, pay mi tuki ñukanchik, ima ministishka kunata, tuki ima pipish ayudanga, payatimi kunga. Ama pandarishun, ama millayta huchata, mana allita rurashun, ama sakishun ya Diosta, ama kungarishun Dios pakshimita, ama kungarishun krikuna kashkata.
ñukanchik kay mundo kay pachapi imata paktanga rayku. Achkakuna ningami kan Krishkata saki, kan ama iglesiamun richu, ama purichu, pero kayta kusha kanman kashna. Ama chayta kire, ama cambiaychu. Kikin agrangi Diosta, Dioska kanman bendiciangami. Tukuripika, Diospak munaytami kikinpak kawsaypi paktachinga. Allikunata charingi, chinallatik y Dios son comunionpi sumakta kawsangi. Chayta agray. Dios bendicianchu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.